Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Camaraki Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, Uñest Ayawayapjewa con Jamasa Programa Accesos Kawakistawimpi, Yanapt Asip, que Akaja, Uyuampi, Yapumpi, Sarnaquerinacaro, Bolivia Marcasana. Ministro de Desarrollo Rural y Tierras César Cocarico, o Camaraki Coordinador Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola FIDA, Jesús Quintana Gilatampeja, Hayayat Oyapjarakiwa Programa de Inclusión Económica para Familias y Comunidades Rurales, Accesos Huaquichtawiroja, Asquina Saranta Oyatapata, ni Apatunca Pacalcón ni Familia Nacaro y Anaptasaja, Kimsa Calactunca millones de bolivianos Colquempeja. Acá chamanchawija lurasiwa yanapiri nakan qolqina kapampi. Yanapiri sino maitiri nakampi, FIDA satawa Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Hupanakaja qolqea mundo payano panakaja Organización de Naciones Unidas haykut apchhaykut. Hupanakaja qolqea paniphi kut nanakar churapjito mait asip nanakaja kut'aña uka qolqeja kut'ayskani pero qolqinpeja churnakanja nanakaja yapuchirinakaru uywarinakaru yanapasipta uka qolqinpi. Kunjamateja yapumpi iwampi hakasirinakaru hachamachat atakeja hukat hupanak pashpawa sartjapjañapa hiltawinakampeja amuyataja wasita tampesa chamanchawinakaja purtarispawa sasawa irpireja akamata qanaych'awayaraki. Nanakaja hawilta imunap kitina casa acá ministerio tja con yana kaska tuqap kam yana panakaska tuqapja hupanakaraki chaq nairar sartapjaña para aquí no hananakaj sapakuti yana papkan makuti yana papjakot wa yana pataja hupanakaja hachanchaya pjaña pa ukamunataja. Oxa toqetja programa pro camelidos. Qaru alpacho uywerina karoja, chamancha taniwani, au kalyantas jarakini jutiri paxinakanja, César Cocarico irpirin janaist awina kaparjamasti, ni asohtatunka kimsani, waranqa familia nakarua, yanapt asirakispa. Yaqa programa acceso yaqa chaq programa camelidos yaqaraki hichao qulqiq por si hanira absubkti hichao por si kan yaw sataji presidente firme asamblea diputados senadores con que ni waqteja prácticamente chimpi charantapja uka qulqiq maitataki hayqaq akaja qarwanakat alpachunakata neirar sarantañataki.